Абу Хурайра радиаллаху анху Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят қылады. Кимде-ким Құрандан бір аят оқса, аға 2 есе сауап жазылады. Кимде-ким оқи тұрған болса, ал үшін қиямат күні нұр болады. Хадис шешмелеуші алымдар бұл хадистің кім-кімден ұққандығы жана кім риваят қылғандығы жөнінде талаштар бар екендігін айтышады. Бирок бұл хадистің манисин башқа көптеген хадистер бекемдейді. Ал эми Құран оқуға көптеген сауаптар беріледі. Ошондуктан кейбір алымдар оқығанға қарағанда ұққан жақшырақ деп айтышқан. Бин Масуд радиаллаху анху айтады. Bir жолы Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минбарға отырды да, мага Құран оқып бер деді. Сізге Құран түшіп жатса, мен сізге қантип оқып берем дедім. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менің жүрегім оқуны қалап жатат деді. Соң мен Құран оқып баштадым жана, ошол учурда Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көздөрүнөн анын көз жаштары агып жатты. Bir жолы Хузайфа радиаллаху анху азат кылган кул Салим радиаллаху анху Құран оқып жатқан эле. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir топко чейин угуп турду. Абу Муса Ашари радиаллаху анхунун Құран оқығанын Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам угуп, аны мактады. Уқба бин Амир радиаллаху анху Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Құраны Каримди үнін чыгарып оқуучу адам, садақаны ачык берүүчү адам сыяктуу. Ал эми Құраны Каримдин ичинен оқуучу адам, садақаны жашыруун берүүчү адам сыяктуу. Кээде садақаны ачык берген жакшы, себеби башкалардын да садака берүүсүнө түрткү болот же кандайдыр бир башка атайын ойлонулган себеп менен. Ал эми качан ачык садака бергенден элге өзүн көрсөтүү же болбосо башка бирөө кемсинип калат деген ой пайда болсо, анда садаканы жашыруун берген жакшы. Ушул сыяктуу эле Құран оқығанда да, эгерде башкаларга түрткү боло турган болсо, анда үн чыгарып окуган жакшы. Ошондой эле аны башка бирөө укса ага да сооп болот. Эгерде башка бирөөгө тоскоолчулук кылса, же эл көрсүн деген ой пайда боло турган болсо, андай учурда иштен окуган жакшыраак. Ошондуктан үн чыгарып окуунун жана иштен окуунун фазилеттери өз-өзүнчө келген. Кээде бири ылайыктуу болсо, кээде башкасы. Иштен окуган жакшыраак экендигине карата көптөгөн алымдар ушул хадисти далил кылат. Байхаки рахматуллаху алейхи Китабы Шуабда бир хадисти риваят кылган. Бирок бул хадисти хадис уламалары заиф дешкен. Айша радиаллаху анха айтат: жашыруун эч кимге көрсөтпөстөн кылынган амал, элге көрсөтүп кылынган амалдан 70 эсе көп болот. Жабир радиаллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин риваят кылат. Bir үн менен башка экинчи үн аралашып кеткенчелик каттуу окубагыла. Умар бин Абдулазиз рахматуллаху алейхи bir жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде бирөөнүн үн чыгарып Куран окуп жатканын көрдү да, аны токтотту. Куран окуган киши бир нерсени далил кылайын деди эле. Умар бин Абдулазиз рахматуллаху алейхи: эгер Алла үчүн окусаң, акырын оку. Эгер эл уксун жана эл көрсүн деп окусаң, анда окуганың пайдасыз деди. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан үн чыгарып окуу тууралуу хадистер айтылган. Ихя китебинин түшүндүрмөсүндө хадистер жана асарлар хадистин бир түрү. Бул эки ыкмат эң пайдалуу экендигин эскертишет. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.